wapendwa, tutalipwa kulingana na matendo yetu. Tutalipwa wapendwa, tusonge mbele, tutalipwa wapendwa, tutalipwa kulingana na matendo yetu. Tutalipwa wapendwa, tusonge mbele. Masengenyo tunayosengenywa, ndugu yangu, tutalipwa na Yesu. Wewe usikate tamaa, maumivu tunayopata na matukano kwa ajili ya huyu Yesu, usivunjike moyo, maana anakuja Yesu mwana wa Adamu katika utukufu ule wa Baba yake, na kumlipa kila mtu sawa sawa na matendo yake yote aliyofanya. Tutalipwa wapendwa, tutalipwa kulingana na matendo yetu. Tutalipwa wapendwa, tusonge mbele. Tutalipwa wapendwa, tutalipwa kulingana na matendo yetu. Tutalipwa wapendwa, tusonge mbele. Kisoma Galatia mlango wa 6 mstari ule wa 7 na kuendelea, chochote apandacho mtu, hicho ndicho atakachokivuna siku ile. Maana yeye apandaye kwa mwili wake, katika mwili wake atavuna uharibifu, lakini yeye apandaye kwa roho yake, katika roho atavuna uzima wa milele. Basi usivune kwa mwili, bali kwa roho, ili tukavune uzima ule wa milele. Tutalipwa wapendwa, tutalipwa kulingana na matendo yetu. Tutalipwa wapendwa, tusonge mbele. Tutalipwa wapendwa, tutalipwa kulingana na matendo yetu. Tutalipwa wapendwa, tusonge mbele. Tutalipwa wapendwa, tutalipwa kulingana na matendo yetu. Tutalipwa wapendwa, tusonge mbele. Tutalipwa wapendwa, tutalipwa kulingana na matendo